batandikira izoba kandi omumizane yazano harimo gwanyamutiyobora hiyabane kwatana na Proline bakahendera bagwire chikazi hatino tebere mugenzi we omuzano ogu gwazanirwa aha kisayi kya Kacekeri izoba. Omuzano ogu gwabahobwe timu ya Nyamutiyobora FC etine mutendeki konke Mpangare Anita nayebare niwe yayekwatiramu kubaha akatebe ka team age. Echinchija ubwanyuma yo wabira y'umutendeki Richard Makumbi kuri kurumurimo gwamuhero gwa season ihwire kandi no team age kugamba kubibire yatunga Ibrahim Kirya bite naho ngo abaziri kwikirizaga n'abakuru ba team nuko kuri kurumurimo. Nayebare hamwe na CEO Saddam Mugaru bagamba kubona ubu bakunganya bazana batwira ha team age okwija kuzana umuzano gunuko kwendera batungira kabonero kamwe. Nyamutiyobora FC yatunga imigisha minjo mu muzano gukonka yabura kugikozesa kandi nayo Proline no yatunga imigisha bitu yaremwa nuko kwendera hatino tebere mutahiwe. Abaguzi basinga timu yaba baguze kisoka tse community team so kitegeza baba baguzi we bali byo mwaberaho. Atusamye mpira gwa rero nitukora 0-0 twetegese bulungi nnyo netusobodo kujja mu akabonero atubira point tufunye ngenda tuyamba nnyo batuzaako kataka okuna Nyamutiyobora ejja kutta omuntu ku luno kubanga omupiira gwesambye go gulabisengako omupiira gwa maanyi kusinzira ku mupiira guwedde 0-0 opponents were fair, but what the challenge, it was a very good game of soccer dala fair game officiation in a way they were nonji then being it is the first game chituwadde okwetegeka waliwo challenges tulabye tulina okutereeza. Nyamutiyobora FC hatene kurasa he yakataka FC yo muzano gurkwija kuzana rumur mbara harwakana kandi mizane ndije yazano rizoba midda yasinga ndeje University na gori 3 hari 2 kandi yo Maroons yagwa chikaze na Calvary hatino tebere mutahiwe. Habwa TV West nda Aloysius Byamukama.